Nabo amemba baroji rwa Weru Ntere Chiambe Tigania West nibonanite gikiono nkorone chao nyuma ya muchemanio jwa ngavana Kawira Mwangaza jura thithikite igoro Ntere chia Kibuline. Amemba baba baruga nibatengeri kigina kia ngiri 500 ende mbeche ucha thamithwa mirandi nengete yao nibamenerete bububu nene na kuandikithia muthuro jwa ukiri mwandiki wetu wa Nteto Mukirimithika. Amemba baba ikundi kia Rui kia Weru kiragi kieru wandine mbeu Tigania West ibarari na wirigiro bunene kendiunge gavana Kawira Mwangaza Ntere chia Kibuline bakirigira mbecha tia irabaegi mwakene muthiru ikoneka inde umwankatha iwirigiro bo ibokuete buru na thithirie boege goro ya mbeu auto mucokeria nkatho lakini katomuria atiri icheki yetu ya ngiri 500 tete onto ataturetere na mbecha ini mbecha ira tietete through public participation na tiachoka tigeta K1 Development Committee siakoro kwa ke financial year 2022-2023 na wewe ngwarira ari Kibulene ara kanisene ya Methodist ni mwe pati mbecha ira thomere tia project ye mbecha tia to ira twasainero into chongiri 500 ai ukuma tuteko meina atia terena ziate mbecha uone keza akomura kate ukumerwe mirandi ne onde mwakoro ntako baitete ke bari keka mukendo ke mangeka kankongo enduro ero itete ke bari na negato itete ke bari ke tona ro kunyunya na ori tona ro kunyunya ke onte ni kama tarona mutungi ntako mbongwa kama mutungi na mama Kawira wewe ndo ke bole ne goro ukaura ntabange mitungi mongo na watu tatu walo tu ndani mukendo kuringana nabo kumaria onigwetika nde kijana sana no twanja Rweru na thai ndi turenjelele pipe tureregera kwembe irenthe na tureregera thai ngiri 500 na chikuna chato skuma chitukinyitha nto fulani no tone no itangi yapatana ya bweri kurita milioni 3 ke project ye lakini mbecha uchira urire no ntubwa mbecha ira torombete kiri county allocation ya ngiri 500 ibandilire no bare otunenkera utwata milioni 3 kwa upaipu yonto tukwenjela nthi matangi ya bweri kwithira ya inara kenda Rweru ruteka yatino na kinya sola ira patane bweri wikira na kithimene kenda chiethira ikiringa Rweru antu aturinga generator kinya cho itireya ndu baze tukora thina na Rweru tukwenja mitaro na Rweru machini nitwire yao na kinya tangi utetangi twina leo ukwira ko tekinyano ro ko bamba kinyambo ire yoito na to kwamba lelia bo haka ndo mbona oma yoito kama zametongi tukwira ko kinya woni kama taana kino ntona kinya Rweru Rui barombete gavana Kawira kuthiatira na kuona mbecha itiao ni kuoneka kenda Rweru rurarugunanja nkurukie 500 rumbo batethia ito kwenda ayo ke nafasi yako ya kwa ile mrandi yoyo wetu no to mrandi yoyo tubangekia muno kura nyinge ire amuno kete kura ikuthia to ne ya twarie twatanire abatutethie na atue ondu to basapotete to basapoti nya itarure ngibwega na tu wananchi babe tone bakiria boe bora tukona bakambobe na Rui tukona makandi na rabe na Rui project eno serve half ya Kero sublocation na half ya Kero sublocation yakaenda kuenja mbwao nkurukia ithano na mbwao uyu nkurukia ithano chio costi nkurukia milioni 35 lakini project ere andake into milioni yele nusu ne tethia anto wa bonde etethia Kero primary school etethia Kero dispensary etethia Mukendo primary kwa unende ngavana tusulikire mbecha tia allocation yetu ngiri 500 uturairi pipe itu ekirati apatana iteka urire nthu na mbecha tia development cheche nara wonere kura nyingi kinya nara otena kura inyi utone kura nyingi iwa by na right ya kukwethirwa maendeleo tembe ajeto akare akureta mama turandramana makao orinjinoja kiripotera Weru TV kuma Tiania mbita wa Mukiri wa Mithika.